बोरयेचो नवो पूल स्टिल्टांचेर जातलो, केंद्रीय मंत्री गडकरीचे उतर। बोरयेकारांचे शिष्टमंडळ मेळ्या उपरांत गडकरीच्या निर्देशांचेर तांच्या मंत्रालयाचे अधिकारी बोरये सायट इन्स्पेक्शनाक पावले। थळाव्या शेतकारां बरोबर उलयले, केंद्रीय मंत्र्या बरोबर उलोवन ते सर्वे रिपोर्ट दितले। गडकरी इश्यू वेवस्थीत हाताळटलो म्हणून आमदार मंत्री आलेशाक खात्री। काल आम्ही आमची सगळी समस्या दिली आणि आम्ही तेका मेमोरंडमूय दिले आमचे कितें रायट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। सो देन ही सेड बाबा हांव तुमकां तेंकां फाल्यां टॅक्नोलॉजीन आनी कन्सल्टंटांक हिंगा धाडटा, तुमी दाखोय तेंकां कितें ते कितें करतले ते। एक्चुअली आज आमी जमा जाल्ले हिंगा तेंकां दाखोवंक आमची शेतां खाजान कितें आनी कितें करून पांये भितर वता आनी कशी आमची शेतां पिड्यार जातले ते। पूण ते येयले आनी तेणें हांवें तेंकां दाखयलें वॉट इज खाजान, CRZ, गोवा, केरला and greater Mumbai. They watched it. They were satisfied. What I am saying is correct. There is no activity, there is construction activity permissible in Kazan land, which they understood very well. And I was very grateful of theirs that in short, he understood the process. मंत्री आणि थळावो आमदार एलेक्स म्हणटा केंद्रीय मंत्री गडकरी प्रश्न सोडयता। ब्रिज खंय स्टिल्टांचेर बांदतले। Dr. Pramod Sawant was told by our union minister to look into the grievances of the people. The farmers expressed their views. The farmers' main concern was regarding Kazan land being acquired. The nice thing about it, all spoke in one voice, wherein they said we require a new bridge. Now the issue is which side the bridge should be built, what should be the alignment of the bridge. It was originally proposed to acquire 60 meters, which our union minister has assured that he will do his best to acquire the bare minimum that is necessary. He also assured them that the bridge would be built on stilts. मजगती केंद्रीय मंत्र्या वांगडा उलोवन सर्वेचो रिपोर्ट दितले म्हणून अधिकारी उलयले। आज जो मिले थे अभी टाइम लगेगा। अभी उनका जो उनको कहना था वो बात सुना, उनका प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों ने सुन लिया और इस पे फर्दर डिस्कशन सरकार कर। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।